we nawe from Ntunga muyaza tarikana nyepko TV West mpereze kigambo cya Ntanga kandi nitekateka ngo enzireje ine binja bera kwateho ahabwo kuba nindeba moyo wa Ntanga urede yagambire munzirize tumwakire atoyanjure na bwanyuma tugumizemo wishemwe twakushemera we bari wishemwe nasima Ntanga umukashishikari wanyuguraho mukeshanga mu za TV West kandi nisima abanyakira we bari wishemwe akunyakira muri yugo mwanya na munonga bwembabazi Ntanga ukubushe turya bahurire nyambabaza mukama so na nimpro kwa bazarahanga watwigura mbusheshe bwo rizoba ngo tubugabwana no muri yugo mwanya na munongo kumusima kandi no kumugambo Owishemwe turi yatunga tutwara umushara na bwanyuma tugenda hakigambo cyitizo we bari munonga katwecereze mukama Ntanga aho ushobora zibona oyikirize kusime kandi twebaze ahagwemba baza umukama wabakama webare iyo watwigurira mu busheshe bwe rizo mukama kandi okwikiza tukabugabwanira umuryo gw'umwanya na munongo kugambaho okusima ahagwemba bazo tugirire oyo nebyinge byo turabizemo nangwa nebyo tambukize kandi nebyo cyurode kutwambisya kandi nebyo turabizemo kireki webare munywani witi Yesu umurungi mbweno yikirize na munonga twakira umuntu za TV West kugambaho na munonga abo kigambo cyerizo no kuburira injiri iyo ikirizo nkozese umpindiro muzindaro mukama iyo gamba abantu bashoborekero kandi baburire bati babiteko mu nkora bakore byo rusima kandi byo rukunda ubutosha mukama wenje kwimbisubwa no kwegushitina so mu iguru ahabo burunje bwo mwana wese Kristo mukama wetu amen yebare wishemwe tuyatunga zahanzira yitwisabye so asima Ntanga amazina nturyatunga agore ekanisa senturu ku ihoro Church of Uganda oburisa n'ubwonjano bwo busaba dikoni oburebereze nsawo sankore cyamate denare so ndiyo mufumbo ni nabana ino mukazi cyango yesakanjona yanjire mbabazi kandi okubandyaha nabwe mbabaza mukama nasima Ntanga nyiguriro nkeshanga muri yo gumwanya ubundi bikayita basikire erizo wananyine ebigambe binanyine ngutsharingeho ebikorwa mu zaburi za Daudi kandi umushurege yinyene 13 na munonga futandika no mushorongo wa kabiri wishemwe nanye nawo shomero mpora tusharingo hamwe na nabahurikiza kandi nabarebi ba TV West Zaburi 13 umushororongo nzafutandika no kwa kabiri yego ndiyashyahi okwehanurira no kurenza izoba inyino busaso mu mutima gwanje kama simwe Daudi yatindiye asyahi no kwehanurira hariwe no kurenza izoba inyino busaso mu mutima gwanje obishemwe tugizira busaso mbero nkebi wajiro busasi ango muka eyoshurwemu ogizira busasi omubana bozire ogizira busasi abo kurembera ezo kurabamu ogizira busasi abyo kubugana ogizira busasi haleluya ogizira busasi akuba ine byo bugabugine kandi ebirabanisa mu mutima gwawe kama simwe ngene yatinda syahi ndiyasiye no kwehanurira omumisho gawe nkarenzi izoba nyino busasi obundi orengiza izoba ino busasi hagati y'umutima gwawe orengiza izoba oyine bikunyigire orengiza izoba arebera abanise mu mutima gwawe arebiteganise ka yawe byenyine byo nibyo biresero busasi hagati y'umutima gwawe kama simwe bishemwe asimwe abahurikiza erizo nija kugara amasiko nija kumuriza munobo ino busasi ko nkaro kumanya nobo ine bikuremera aro kumanya nobo ine biruhiza umutima gwawe aro kumanya kurungi konkiza nesha nenda kushika ubwo busasi bukaho umwana ubwo busasi nibwenda kurugabo kuba uryo muri no mwese uryo muri yo no man busasi bwo reba ubwo bugino mumaka arecho bugine namungamo arecho bugine amuruzaro arecho bugine kiresero busasi bwa kurengiza izo konkarahanga nanda kwindura mu mbera akubaranga no mwesugwa mbwenye yajatinda syahi okurenza izoba nyino busasi hagati y'umutima gwanje abishemwe turengiza izoba tuyino busasi aro busasi bwoyine kora boto bwine muka yawe no mu ruzaro konkayi nawo bwine ki obusasi konka mukamaranga nanda kuhumuriza no kugara amasiko mu ryerizo omuzigu wanje aryasyahi okunyetunguriraho haleluya yadata omuzigu wanje aryasyahi no kunyetunguriraho nobundi nobuturyo mu kwikiriza nobuturyo mu kushaba koka ko kumara kugeza ubwo muzigo watanka ko imsizaho ajatu numureba koka nyana kugambira wishemwe buri kigezo cyo rabugabugane manyangu mukamaranga cyuteririwe
kandi ayine plan ukora atsingure no kora akirabemo ukagako kacurugamo abo kubanura hangaye no bushoborezi no bundi nwakoze iso muzigu wawe okugeza konkana ndagaka kwereka manige kwereka ngo muzigu utagwenda kuja kubasa. Haleluya. Yaja tumuzigu wanje ryasye no kunyetungurira no kunyeyimsiza koko wishemenyira kugambira Elizoba yemerero mu kwiciriza mukamaranga yine cyakwenda kuro muri iwe. Ai mukamaranga wanje steka techeho ungaruchemu. Haleluya. Bwende Daudi ajat ai mukamaranga wanje nteka tekaho ungarikemu. Na mwakaye no cheri izoba ritakarengere mukamaranga afite katekeho agarikeme byawe. Ritakarengere mukama agira iki yakora ari iwe. Ritakarengere mukama agira iki yakora hagati yeka yawe. Ritakarengere mukama agarike mishara zotuwe no shaba. Nebisiye byotuwe no siba akubor ryo muri yo no bushoborezi. Ngweno ryo muri yo no amani. Reka ritakarengere mukama agira iki yakora. Reka ritakarengere hanga agira iki yakora. Agira iki yakora mu bana, agira iki yakora mushija wawe. Manya no umushija yindukire, tahindukira abweye. Aretse muhinduire konka ritakarengere umushija wawe nahinduka. Ritakarengere go mwana nahinduke mbeya. Ritakarengere nyangwe kanetebekana. Ritakarengere tuwe nakurwana sana kwesasa. Akuboryo muri iwe nuwamani. Ritakarengere hanga ine cyakwenda kora hagati y'amagaragawe. Haleluya. Aka kunamaze kwikiza Yesu embera zugumere nashabaranga mwanjire mabazi ranga yankore byo futangaza yampinduro mu mbera embera zinabindenke zitarabaske mukamaranga kasindura nkani ndeba ngwani mbaso butarabaho ko karanga kasije bunaku ati yakwato mu mbera zahinduka. Weze samisho ganje yaja tuweze samisho ganje ntakagwejegera abishemwe mushaberanga baweze se oyemerero mu kwikiriza oyemerero mano mbushoborezi utakire mukama umugambire byawe deranga garikimo otagwejegera gumano oreba ranga nanda kwija egisha ranga nanda kugarikamu owishe mutabirugamu gumuyemerira kuboryo muri yono wamani. Omuzigu wanje areke kugira ati musingwire. Omuzigu wawe areke kugira ati musingwire. Manya nanda kusingura. Manya wotemeriyo hamwe n'umuzigu nanda kusingura. Manya wotezikire omubi nanda kusingura. Ngweno itekwa kwemerero hamwe yaje atindeka kugira ngo umuzigu wanje agizireki ansingwire. Notekwa kushaba mukama, notekwa futakira mukama ranga kusingura umuzigu wawe. Abazigu banje bareke kushemererwa. Abazigu banje bareke kushemererwa. Tengesibwa kwanje. Konkanye sigire mbabaza. Atkonkanye sigire mbabaza. Haleluya. Daudi atkonkanye sigire mbabazawe nangwe nanyenye sigire mbabaza mukama obushemo ni mango bunabugabwa no muri yo gumanya no yesige mbabazi akanuzutinze zikatusiyobonako arekeranga kusinguririze bwanyuma yo kwesige mbabazi bwanyuma yo kumwe kwasa bwanyuma yo kwikiza Yesu Kristo ngo n'umujino w'amagaragaho ranga ina kwenda kukurabya yo kureba nkatara abaske umwaka wo gunorabaho na nicakare norabaho nangwana ryaza kurenga ranga ine cyara akore obushemo yemerero hamere umuzigo areke kweyimsizaho koreko takire mukama agire iki yakora. Umutima gwanje guryashemererwa okujunwa kwawe. Umutima gwanje guryashemererwa okujunwa kwanje ndyayishongorera mukama ndyayishongorera mukama ahakubakanjere mbabazi. Haleluya. Daudi ajati ndyayishongorera mukama obushemo noyetingwa kwishongorera mukama noyetingwa kwereza rahanga noyetingwa kumugendera Biblia ajata barisiyo mbyanje byasiyo mu byabo ko kumara kusiba mu rumo gwa mukama rahanga nahanga natibo kusiba mu byawo ko kumara kwikiza Yesu Kristo ukajotera hanga naye hayo nyenda kukora umurimo rahanga natibo koro byawe kandi rahanga takakoreka ngwe Daudi ajati ndyayishongorera mukama niyo noyetingwa kwishongorera mukama ahagwe birunje byarabakoreye n'ibyakora bizima. Mukama witasimu simu Yesu ikigambo cya rahanga nasima rahanga ahagwe kasheshekeri izoba rahanga watwiguriraho okujagamba nimwe abareba TVest kandi wishimwe bari kunyakira na munonga mu studio kandi na oroxima rahanga awemba bazezo rahanga kumpo chance kandi mukanyikiriza ngungamiro muri yogumanya isharanga ngo abampero mugisha kandi abampero byo ne mu rukwetenga. Amina noza kuramisia abantu bawe nkababiri nabwanyi motwaro mushaka kama simwe nyana kuramisia family yanje yinyine umucyara wanje nabana wanje mukuru mbamuhita abo muza gift murumuna mbamuhita arhomaka wamukurata gumushabe desire naho ni muramusya ahura isan ranga bampero mugisha ndamusya family ya tatazara family y'abazire banje banywana banje mwena nabaramusya kana bendeza rukundo no kukundana mukama abampero mugisha. Amina twaramushara katushabe
hanga oryo bushobozi bwona oryo kitinisa mukama yabare gamba nitwe kandi ninyikiriza ngo ruhanga tine cyakurema ngwenu gororo mukono gwa buryo mukama wabakama umukasheshekeri izoba utayayira abantu bawe na munonga no tumanya ari yabarwire abarwendo barazitari zimwe na zimwe ari yabarwire ndere n'imitima konko umushayeje mukama ni kweto mu izina ngo gororo mukono gwawe ushumye amani gawe Yesu Kristo usaze mu burindwa zona izo kinyamisire mukama urumba amani gona agomuzistan ogakabukire mukama ishayeje ranga wito murunji utambe ndwara zo kinyamisiri eziyo mu bantu bawe emiyembi emiyaga nebikirizi engamba n'entaro eberabanise imitima y'abantu bawe bikarabanisa abana babo n'amakagabo n'abashira babo n'abakazi babo mukama wabakama tato mwisigwa ukize shume ugambe nabo ubatayiro bahumurizo bagaro amasiko kandi ubahereza obusinge ubatambire ubakize ubahereza amagara marungi dero izina ryawe mukama ryongere kwimisirwa no kwebo kitinisa umunsi no mwiguru ahabwo burungi bwo mwana wese Kristo mukama witu amen yabare mrengo wishimwe twagusimye watambara nitwe omucweka kitu chenziri kandi of course watune wishimwe tuyatunga agre na rugantunga mu Central Church of Uganda twakusima kandi nyesigango ecweka twashunizo beri cyakwizo mugisha wowe kandi ko muntu za 2017 twireme kwasa kandi nyesigango niwe ushobora umuhereza warhanga yageza ko kubyo kushobora naje kandi ni wagaruka yiwe nka ko muntu ine Bible yawe nibasagaruka ushomeho mbora za 2017 ni cyahandikiro cy'undi ndonga amen tugereze tumereho okinekre mpaka shaitani natugarukane cika cyo bujurisi